Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke uma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphotheli izindawo njenganje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqishayo ngendlela yesimanga-ke laphana-ke oludabukisayo-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi sekuvele omunye ufuna ukusizwa ngendaba yesisende. Sekuvele omunye umuntu ocela ukusizwa ngendaba yokuba namasende avuvukele. Lo mlisa lo naye ubhalele Ithuleleni TV njengoba sonke sazi ukuthi seyake yasiza omunye phambilini owayenale nkinga. Sekuyabonakala-ke manje ukuthi lento iyisifo ngempela, hhayi ngoba iyilumbo. Abantu abaningi bathi ilumbo ngoba ijwayele ukuvela uma ulala nabafazi babantu. Njengoba nake nabona nathi sisiza oyedwa owayenayo ngaphansi kohlelo lwethu lukakhuluma sikusize. Lapho khona uza nenkinga yakho ofisa ukusizwa ngayo mese siyakusiza ukwazi ukuthola usizo olufisayo. Asithembe nizomusukumela nalona athole usizo ngoba lento ibuhlungu kakhulu uma esho cause uthi akasakwazi ngisho ukwenzani, impilo yakhe isimile. Mina ngicela laphana singene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho-ke laphana-ke ngalo-ke lolu daba uthi wena-ke uyibona kanjani-ke le nto bese uyenze okulungile nje ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisayo phela engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.